Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Depite wo mw'ishyaka UDPS Christophe Mindure yabwiye abanyamakuru ko ari umugambi wo kwandika beguza perezida w'umutwe w'abadepite bwana Vital Kamerhe kuko adashoboye kuyobora inteko ishinga amategeko. Uyu mudepite wo ku rwego rw'igihugu watorewe muri Butembo yavuze ko na Kamerhe ubwo azi ko adashoboye ndetse ko yanditse asaba imbabazi kandi ko batababarira abanyamakosa no kudashobora kuzuza inshingano. Gahunda yo kuzamweguza hakajyaho abashoboye. Uku gushaka kweguza Kamerhe kuje mu gihe umwuka wa politiki cyucye muri Kongo Kinshasa ndetse uyu mugabo bivuga ko yabaremeye kuryama kuri perezida kurusha gukorera abaturage. Depite Mindure n'abagenzi barenga 150 bamaze kwandikira inteko basaba kweguza Vital Kamerhe bavaho akazi k'inteko gakenera abantu bashabutse bazi icyo gukora kadakeneye abantu bagenda ku magi nka Vital Kamerhe bahindutse baniteranya cyangwa se bitanurukaho. Byakunze kuvuga ko bwana Kamerhe yabadashyikira ibitekerezo by'abashaka kugenzura guverinoma nk'uko amategeko agenga inteko abisaba, ahubwo bagashaka guverinoma y'imirongo migari inteko ishinga amategeko. Uko kuba bamwe mu badepite bashaka kweguza Kamerhe mu ishyaka rya perezida hari ababibona nko gucika intege k'ubutegetsi, cyane ko busanzwe bunugarijwe n'ibibazo byinshi none hagiyeho n'ibibazo biturutse mu barwanashyaka baryo bakaba bashyigikira perezida w'igihugu. Abanyekongo bavuze ko kuba perezida w'inteko ishinga amategeko kwa Vital Kamerhe kuri mu biganza by'abagize inteko ishinga amategeko bashobora gutora barwanya kumweguza. Kuwa mbere Vital Kamerhe abwiye abadepite bagenzi bashaka kumweguza ko ubuzima bwe muri politiki bwaranzwe no gukunda igihugu, hamwe yanakwemera agapfa ndetse arahira ko ashyigikiye perezida uko byagenda kose ashobora kumutaba mu nama kabone n'ubwo atakaza ibyo afite byose muri politiki atazarwanya leta ya Kongo. Iki kibazo birava ko cyaciyemo kabiri abadepite ba Kongo Kinshasa gucikamo ibice hagati y'abagize inteko ishinga amategeko ya Kongo n'ibikiri imbere mu cyumba kigirwamo amategeko gusa. Kuri kamera abanyamakuru bafashe amashusho arimo guhangana gukomeye, abashyigikiye Vital Kamerhe bagaragaza ko atari we kibazo muri Kongo, abandi nabo berekana ko agomba kugenda kuko ntacyo ashoboye. Uku guterana amagambo bamwe bita abanyekongo nyabo byatumye umwe bafatana mu mashati, umwe asengera ingoto ya mugenzi we no gusunikana benda kurwana imbere ya kamera z'abanyamakuru. Christophe Mindure watangiye umushinga wo guhirika Vital Kamerhe ubu yabonye abamusinyira 62 mu badepite bemeza ko biro nyobozi y'inteko ishinga amategeko iyobowe na Vital Kamerhe ivaho nawe akagenda. Yabwiye abanyamakuru ati tugiye gukuraho Kamerhe kubera ko adashoboye. Yongereho ko Kamerhe yemeye amakosa asaba imbabazi, atutse imbabazi abafite ibyo yishinja. Ntabwo dutanga imbabazi kubera ko ari perezida, ntabwo twamureka ngo agende, hazakurikiraho inzira y'ubutabera. Ntiharamenyekana ibyo Kamerhe azaba aregwa, gusa yigeze gushinjwa kunyereza amafaranga y'igihugu abarirwa muri za miliyoni z'amadolari ubwo perezida wa Kongo yajyaga ku butegetsi. Arafungwa ariko nyuma ahabwa imbabazi ndetse asubira mu mirimo ya politiki. Abarebera ibintu kure basanga yari ikarita ya perezida ufite umuvuno wo kugenda yikuraho gahoro gahoro bigeze kubana nawe bakamugeza ku butegetsi kugira ngo agumane ijambo rikomeye. Vital Kamerhe, Minisitiri Constant Mutamba, Matata Ponyo, Kazadi n'abandi birimo Joseph Kabila ni bamwe mu babanye neza n'Ishikedi. Ubu utarafunzwe yarahunze. Amakuru avuga ko cyumweru perezida wa Kongo yagiranye ibiganiro Vital Kamerhe wari utegereje ko kuwa mbere abadepite basinya ku nyandiko yo kumweguza afungura imirimo y'inama y'inteko ishinga amategeko. Kamerhe wari imbere ya bamwe mu badepite bariye Karungu yasabye imbabazi abatitwaye neza, ati niba muri mwarundakariye ukomeretse cyangwa se ubabajwe n'imyitwarire yanjye cyangwa se amagambo yanjye ndasaba imbabazi. Mu byo abadepite bashinja Vital Kamerhe ni ukutagira umucyo mu mikorere y'ubuyobozi bwe, kubuza ko abadepite bakora igenzura ry'iyo mikorere, ibibazo bijyanye n'amafaranga y'ibirarane bimaze amezi 10 no kutagira uburyo bwiza bwo kuvuza abadepite. Ishyaka rya perezida riherutse gutangaza ko atari ryo ryatangije umugambi wo kuraho Vital Kamerhe ko ari igitekerezo cy'abadepite ubwabo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe urukiko rukuru muri Tanzania rwemeje ko ikirego ku byaha bishinjwa umunyapolitiki Tundurusu urimo ubugambanyi ku gihugu gifite ishingiro rutegeka ko kigomba kuburanishwa. Uyu munyapolitiki utavuga na leta yari yavuze ko urukiko nta ububasha rufite bwo kwakira iki kirego ndetse akanemeza ko ari ibirego bihimbano bigamije kumucecekesha nk'utavuga n'umutegetsi. Urukiko kuwa mbere rwavuze ko hakenewe igihe gihagije cyo kwiga kuri urubanza, ariko uregwa bwana Tundurusu arabyanga avuga ko ari ugushaka umufunga ku maherere batinze urubanza. Uyu munyapolitiki ari kugumura abaturage babuza kwitabira amatora mu kwezi kwa 10 mu mwaka, ariko mu kwiregura bavuga ko kutumva ibintu kimwe n'ubutegetsi mu gihugu gifite amashyaka menshi nanga ibacitse amabere. Tundurusu avuga ko kuba yarasabaga ko amatora ataba atagumuraga abaturage yashakaga impinduka muri politiki adakwiye kuregwa kwigomeka ku butegetsi buriho. Abanyamakuru bavuga ko urubanza rwaranzwe n'urugomo rwakozwe n'abapolisi ba Tanzania uko barwanashyaka ba Chadema. Ishyaka rya Tundurusu bangiye kwinjira mu rukiko ndetse bamwe baranakubitwa. Iri shyaka ryanasohoye itangazo rivuga ko umunyamategeko wunganira Tundurusu yasagariwe na polisi agakubitwa ndetse agakomereka kandi yari umuntu uzwi kimugenza mu rukiko. Amashusho agaragara ko umuntu wambaye mu rukiko yerekana abantu bambaye imyambaro y'ishyaka Chadema bamwe bakubitwa abandi bakururwa hasi n'abo polisi mu buryo butari ubwa kimuntu. Hanyuma kandi komisiyo y'amatora ya Tanzania yavanye uruhaga mupina mu bakandida ku mwanya wa perezida wari watanzwe n'ishyaka ACT Wazalendo ivuga ko tuje ibisabwa nta shyaka rimushyigikiye. Urukiko rukuru rwa Tanzania rwari rwategetse ko bwana Mupina wahoze mu ishyaka ICM akavamo ajya kwiyamamaza ku itike ya ACT Wazalendo yujuje ibisabwa agomba kwemererwa. Ruhaga Mupina wahoze ari minisitiri muri guverinoma perezida Samia Suluhu Hassan mu kwa 8 yisunze ishyaka ACT Wazalendo
ngo azayihagarare kuko babasha guhangana n'abantu bo mu ishyaka riri ku butegetsi. Amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 umwaka ngo ashobora kumera nk'abaye mu nzego z'ibanze. Nta mukandida utavugamo na leta wiyamamaje. Uwafatwaga nk'uwahindura ibintu muri Tanzania Bwana Tundurusa arafunzwe, ndetse ishyaka rye ryangiwe kwitabira amatora. Abarebera ibintu ahirengeye muri Tanzania bavuga ko kwanga ko batavugana n'ubutegetsi bakomeye bajya guhangana na Samia Suluhu Hassan byerekana ko nta matora ahari, ari ikinamico isanzwe uzaba yabaye kuko bizwi neza ko ari ugomba gutorwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika manitswe amashyaka ya opposition muri Uganda, People's Front for Freedom, Alliance for National Transformation ndetse na National Unity Platform yabari mu biganiro byo gutanga abakandida babiri mu matora ya perezida umwaka utaha bagamije kuvana Museveni ku butegetsi. Ishyaka PFF ryatangaje ko ribona itazatanga umukandida waryo, ahubwo ritegereje kureba mu yandi mashyaka arwanya ubutegetsi abakandida zatanga bakareba nabo uwo bashyigikira. Ishyaka NT ryo ribona ko byaba byiza ritanze kandida perezida General Mugisha Muntu akaba ari kumwe na Cyaguri Batarias Boboine wo mu ishyaka NUP, ngo babara abakandida babiri kandi beza bashobora gutuma abagande babura amahitamo bakabaha amajwi Museveni akarekura ubutegetsi amaranye imyaka 39. Ishyaka NUP rya Cyaguri rivuga ko yifuza ko umukandida yabo umwe abarwanya ubutegetsi bose bakamuhundagazaho amajwi, kuko kubagira ari babiri byaba ari ugutatanya imbaraga bikaba byatuma batsindwa. Ishyaka PFF rivuga ko ryo abandi bazemeza naryo rizabashyigikira, ariko rikumva ko byaba byiza ko hatanzwe umukandida umwe uko NUP bishaka. Abarebera hafi politiki ya Uganda bavuga ko batavuga ubutegetsi bwa Museveni kwemereye ku mukandida umwe byabananiye uko 2016 Amabamba Mazi na Dr Kiza Besigye bananiwe kumvikana kuba umukandida perezida. Biyamamaza bombi perezida Museveni batsinda uruhenu. Abasesenguzi bavuze ko gushyigikira General Mugisha Muntu na Cyaguri Batarias Boboine icyarimwe ari ibintu byiza cyane ko bakiri bato bakwiyumva muri Boboine, abakuze bagatora General Mugisha Muntu, kandi byatuma n'abakirebera ibintu mu moko n'uturere babona ko yibona muri ubu buryo. Cyaguranye ngo bakiri bato mu mijyi bamuhundagazaho amajwi no muri Uganda rwagati, ariko uburengerazuba kubona abamushyigikiye byamugora. Ariko ko General Mugisha yabaye kandi akunzwe, amajwi nayo ngo yayahabona bikaborohera. Harabona ko nk'uko mu bindi bihugu bigenda yaba muri Amerika cyangwa se Kenya, abo bakandida bari babiri ngo bahagarire amoko n'uturere, Uganda nayo batavuga n'ubutegetsi bwa Museveni batanze abakandida babiri byamushyira ku gitutu cyo gushaka abantu benshi bamwamamaza kuruta uko yahangana n'umuntu umwe kuri umwe. Ishyaka PFF rivuga ko umutora umwaka utaha hari ibyago ko barwanya ubutegetsi bazafungwa, kuko bategura amatora bakoze ku buryo bagenda bahindagura ibintu hagamije gukurura bashyira perezida Museveni. Ishyaka PFF ryavuze ko nubwo perezida wabo Dr Kiza Besigye afunzwe azagira uruhare runini mu gushaka intsinzi. Iri shyaka ryavuze ko igihe ishyaka NUP ryacyaguranye kumvikana ko bazatanga kandida perezida byakwanga bashobora kwemera gutanga umukandida ku giti cyaryo. Hanze bambwire ko komisiyo y'iperereza y'umuryango w'abibumbye ivuga ko Israel yakoze jenoside ku banyapalestine muri Gaza. Raporo nshya yavuze ko ari impamvu zifatika zo kwanzura ko bine mu bikorwa bitanu bigize jenoside bisobanurwa mu mategeko mpuzamahanga byakozwe kuva intambara n'amazi itangiye mu mwaka wa 2023, harimo kwica abagize itsinda, kubagirira nabi cyane ku buri no ku bitekerezo, gushyira ku bushake mu buryo bugamije gusenya itsinda no kubuza imbyaro cyangwa se kororoka. Iyi raporo isubiramo ibyatangajwe n'abategetsi ba Israel n'uburyo bw'imyitwarire y'ingabo za Israel nk'ibimenyetso byo bwa mbere gukora jenoside. Minisiteri y'Amahanga Israel yavuze ko yakanye iyo raporo yivuye inyuma, ivuga ko ngo ari raporo igoretse kandi itari ukuri. Umuvugizi wayo yashinje inzobere 3 zo muri iyo komisiyo gukora nk'ibikoresho bya Hamas no gushingira gusa ku binyuma bya Hamas byameshwe cyangwa se byejwe ndetse bisubirwamo n'abandi kandi byaramaze kubeshyurwa mu buryo bwimbitse. Uwo muvugizi wongera ati biratandukanye cyane ibinyoma biri muri iyo raporo. Hamas niyo ruhande rwagirije gukora jenoside muri Israel yica abantu 200, ifata abagore ku ngufu, itwika imiryango ari mizima ndetse itangaza ku mugaragaro intego yo kwica buri muyahudi. Igisirikare cya Israel cyatangiye igikorwa cyacyo muri Gaza mu gusubiza ku gitero cyowe na Hamas kitari cyarigeze kubaho. Mbere Hamas yagabye mu majyepfo ya Israel tariki 7 Ukwakira 2023 cyiciyemo abantu hafi 200, abandi 51 barashimutwa. Minisiteri y'Ubuzima yagaze igenzurwa na Hamas ivuga ko kuva icyo gihe abantu barenga 32,905 bamaze kwicirwa mu bitero bya Israel muri Gaza. Benshi mu baturage nabo bakomeje kugenda bimuka, bigereranywa ko 90% by'ingo zangijwe cyangwa zasenywe. Ibikorwa by'ubuvuzi, amazi, isuku n'isukura byarasenyutse, ndetse inzobere kuko yaza mu biribwa zifashwa na Loni zatangaje ko ari inzara mu mujyi wa Gaza. Iyo komisiyo mpuzamahanga yigenga y'iperereza ku butaka bw'igaro bwa Palestine yashinzwe mu 2021 n'akanama Loni k'uburenganzira bwa muntu kugira ngo ikore iperereza ku bikorwa byose bivuga ko bihonyora amategeko mpuzamahanga arengera abantu n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Iyo komisiyo igizwe n'inzobere 3 iyobowe na Vipira umunyafurika y'Epfo wahoze ari umukuru w'ishami ry'uburenganzira bwa muntu, wanayoborwa urukiko mpuzamahanga n'urya rwashyiriweho u Rwanda ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Naho urukiko rwo muri Zambia rwakatiye abagabo 2 gufungwa imyaka 2 kubera kugerageza gukoresha ubupfumu kugira ngo bice perezida Hakainde Hichilema. Umunyazambia Yonari Fili n'umunyamuzambike Justin Mabure
Karere Chandunde bamijwe icyaha hashingiwe ku itegeko rihana ubupfumu nyuma y'uko batawe muri yombi mu kuza k'umwaka ushize bafite impigi cyangwa inzira zirimo n'uruvu ruzima. Mu gusoma umwanzuro w'urukiko umucamanza Fine Muyambu ati ni igitekerezo nitondeye ko abahamwe n'icyaha batari umwanzi gusa w'umukuru w'igihugu ahubwo bari n'abanzi b'abanyazambiya bose. Uru rubanza rwakurikiranwe hafi muri Zambia kuko ni inshuro ya mbere ibaye ko umuntu uburanishwa kugerageza gukoresha ubupfumu kuri perezida. Ubushinjacyaha bwavuze ko Fine Chandunde bahawe akazi n'uwahoze ari depite wabunze ngo baroge Hichilema. Nubwo bakomeje kuvuga ko abavuzi gakondo nyakuri, urukiko rwasanze bamwe n'ibyaha bibiri bishingiye ku itegeko rihana ubupfumu. Umucamanza Muyambu yavuze ati ko bari babiri bemeye ko bari bafite impigi. Fili yanagaragaje ko umuziro w'uruvu igihe umaze gupfundurwa ndetse ugakoreshwa mu gutongera uri gutuma urupfu mu gihe cy'iminsi 5. Agiripa Murandi umunyamategeko wunganira abagabo bombi yavuze ko bakiriya basabye kudorirwa ko bari bwo bwa mbere bahamwe n'icyaha. Yashishikaje urukiko kubaca amande ariko ubwo busabe bwanzwe. Umucamanza Muyambu yavuze ko abantu benshi bo muri Zambia cyo kimwe no mu bindi bihugu byo muri Afurika bemera ubupfumu nubwo butemejwe mu buryo bwa siyanse. Yavuze ko iryo tegeko rihana ubupfumu ryakiriweho kurinda sosiyete ubwoba n'ubugizi bwa nabi bwo bavuga ko bafite ububasha bwo gukora ibikorwa by'ubupfumu. Umucamanza Muyambu ati ikibazo ni ukumenya niba bashinjwa bafite imbaraga z'umuji cyangwa se no kuba bafite imbaraga ndengakamere, ni niba baribigaragaje gutyo kandi ibimenyetso bigaragaza neza ko ariko bigaragaje. Uretse igihano cyo gufunga imyaka 2 yawe kubera kwemera ubupfumu, abo bagabo banakatiwe gufunga amezi 6 kubera gufatwa inziratsi. Kubera ko ibihano byabo bizabera icyarimwe bazafunga gusa imyaka 2 uhereye tariki bataweho muri yombi tariki ya 12 kuza k'umwaka ushize. Mbere Perezida Hakainde Hichilema yavuze ko atemera ubupfumu, ntacyo yatangaje ku mugaragaro kuri uru rubanza. Umunyamategeko Dickson yabwiye wisi ko itegeko rihana ubupfumu ryashyizwe mu gihe cy'ubukoloni mu 1914. Yavuze ko abantu baburanishwaga gake cyane ku gukora ubupfumu. Avuga ko iryo tegeko ryafashe mu kurinda abakecuru bo mu byaro byabagaho ku bice by'abantu bihanira kuri abo bakecuru nyuma y'uko bashinje gukora ubupfumu ku muntu runaka bikamuviramo urupfu. Ubupfumu bwanavuzweho cyane mu biganiro mpaka zimaze igihe kirekire hagati ya leta ya Zambia n'umuryango w'uwahoze ari Perezida Edgar Lungu zijyanye no gushyingurwa kwe. Abantu bamwe bemeza ko gukomeza guhatiriza ko leta yo gushyingurwa muri Zambia bitandukanye n'ibyifuzo by'umuryango we gushobora kuba ari kubw'impamvu z'ubupfumu. Leta ya Zambia yakanye icyo kirego. Lungu yapfiriye muri Afurika y'Epfo muri Kamena uyu mwaka ndetse umurambo uracyari mu buruhukiro muri icyo gihugu kuko umuryango we na leta ya Zambia bananiwe kumvikana ku bantu ho kumushyingura.